Uba anolip lengdo Presiden jangka parti HSPDP mau keruat blok, ulapan pau lembagi lapatai kubur. Bahadin kakhat wei tarik naitung ka komiti, kelasyong perkat bahada ka wei kasur, kilarai ban pengklain no biang ka parti. Sajisin, hadin meladap no ke election MP. Da kebagian sedang melai irung biang haborok ki polling station, na kementah melai ikan duk biang, yakin korsian jangka parti. Uneu Presiden ke HSPDP ulong, basian kin salib bandrung sinong no mentau benai, da kebas sedang naga sinong maurap Southwest Kasils District. Uba anolip ulai tu uba ularung syakaseng HSPDP, nadu usnam khat kanai spa kanai puhnyo, hadu mentah umpa syam lakan riak naga parti HSPDP. Baru udang scam hiya duk mentah, hakan naga parti. Namar kinong rim jangka parti kilong kipabiang, na kementah ban syakri karikasi bat jantia. Here kajintrot ka parti, kadai na kidau bakinong ikmat, onda kila job na kedeka parti, kipet no syak wipat ki parti. Haba kali laki don em ukartong na kamta ka parti, ki banyak ho na ka MDC. Uba nulip ulong baya menta kampat don kano ka jingjit di ukartong, namar ki haban yait kerkung ki kendon jong ka parti. Namar ka parti kadon laka jong ka komiti, banjit di unom ikmat ubanyak kun, laka long hak MDC ni MLA. Nakadang jong ako presiden jong kumbawa konstitusi, lapan pau yang sungguh iki rampak kin tre jong parti. Kira yang penken mau yang ada kapos kapor ban yo ban lum ya ka parti bene kedung ke rampak hatin ba ate biya kan ke MP election da sisa ngam selala ya ban lum ha gitu ki ai ke bladap dan rai so kumen ba ka khatwe tarik ngala yo ya ka ban lum ya ka ni kedulang ke rampak baro berhaga ni ka jeng kedung nilai kurlang kum ka komiti ban kum ka jeng kedung bang ini ya ke bang pengklaim yang sasisim ya kan ke parti bat nilai kod banong bang nilai ban organize habaro ki politician ki bahapa po jong ka mau keluar konstitusi bat nilai don ke jing kod bang ini ya ke bang sedang no mentau nai Julai ha ke bang nilai rai ba ngin pelong ya ka meeting ke menengko orang politician deka politician ka ba ahap haka dong riwar. Dikata kada kejing ikut debat nilai ikut rubah nilai habaro ki polling station. Hapo jong mau keluar konstitusi. Kata kada kejing ikut joga jing kendu akan ka khatwe tarik. Bernangek ba haga kung ka parti berogwe kat kung sutu ka jong agalong ba. Ang do sibun ki rangba kinong ka parti ha mana ki polling skiba dan kwa ban tre ban klaim ya kan ke parti hakan ke konstitusi ke jongi ia mentang ngimpat dia keren nomor ba ngidon naga jong ka prosedur ke bagi bania ka bangi haban tung ke election committee banang tang sakor ke application te ke bening kong ke bangi haban pengklan ke parti menokanas ke parti beradin ke tan dalam de ke por election la kalong ke MDC amele ke kamram jo ka parti ban tung ke election committee ha ke bakan jo ban kode ke application berhang tang sa jet atau kandidat mano bre banya apa kipai ba ki amarna to ka nakwa ya ke bang pau ke por bang sedang benetre bar kene ke parti na rus nang kat kena spa akan dai polai ke bang lo tang ke bod ke nang kena te nadu bang la join ke parti bala sim aktif ha rus nang kat kena spa akan dai punyo ha bang yetre ke parti bar ni yetre klam da song ta hadu mentang klepat kendriak na ke parti bar ngalai don ke parti nadu ke por hadu mentang ne dengan semua bagi norim jangan ke parti hadu mentah kilong ke biang na ke betaban ai ke sakri na ke tapai ba jong ka rikasi jentia dan rei ke jing klub juga parti te kade na ke dau ba ki ta kilong bikmat ki bala yo ban punjob na ke parti bursin ki petno na ke parti bade na ke dau kawan ra ya ke jing klub haki konstituensi pada ke state baru gue